na ena no ukoye no onafofo no bi no uhu wo mo. Oh yes. Wo mo ana wo mo ka bibi e kire wo no ni titi ba ku bi no. Ende bebre. Ba ko no anu o ka che so no na danfo na mo a danfo no e ka say ono frame me koduru ye no ono no frame yam say I don't know say na danfo na hwe ye na because hwe say de ayi ni siko ye no onim say do onim ne ho de onim to ono no frame no yes wo bebe fie nti me ye ma dwen say o ye ade no bebe fie ababe in my mind because time no na me hia wo no when fie me and disable ya Akoma for Adaroma omo boa me ama me enya confirmation no wo ba fie abeyede nti wa ma friend say wo ba fie no wa ma na che say ono no ye me fa ne say de na wadanfo ba ko ni susu say no se na dia no ono na frɛ wo no ono no ya adamfo no na frɛ me wo adamfo no na frɛ wo no oh okay na wo be den na me ka me ho say na frɛ wa frɛ me kura sa ko wi kura no o ye kura me ho mfaso de bi a wo so e ma me ni mi no ko that time no ananka me nya mfaso afrɛ mu no wa mfi mi da bi de na Akoma for Adaroma e me nya confirmation eno na me dey asem bi na abne mbeka DNA so de DNA no lie DNA entwantro na benta bia meka me se ya na de ye manigye ewo doctor yi DNA ye ne no aye adwuma right from enhira na me we enhira no ya ye adwuma from one ye sign dia ba be pie ha na me ya na de ye manika na ye manigye ewo ne DNA ho osese me ye DNA na se ya kan se Gloria I feel so one tiase o ka se kululu bi abem obetumi afa ya chi na mmom hwe se ba bia wokoye DNA no authentic omo so che se omo bibia adamu kama unko fa nkwanchen kotuetue sika eme yenkoda no so de yenso yenso ye nice ye pa na ye besi wa maka ye bebo wo no station bebo wo no wankasa oto ho kra ntimi ndua doctor was say e ba na we feel so won tiase akọ baby a ye gi hodi na koye ukoye na se boy bra fe court because ye gi hodi so tiase di edi na de yenye kululu wom ese a ese b a b iti ba mi bisa wo se wujidi mi bisa obiem because ye ndi ne ba enye dia ye mpem yenye inquisitive nti emisa doctor na we ba ye no eye hwan na bi ye nyina na ye ya na ye pese ye behu ne ha enimu nyina hu no pepepe nti ye nkobi sem nkohunu de ye na de na de anya ne de ye pese ye nyina ye hu no wa ha sei enti me bisa obi Gloria ma mate atesam so de to de bi ya na no kure wujidi sa kure ya woti hoyi eya Anthony dia eba chan Gloria bibisa obiem wujidi sa ya Anthony dia eba chan wujidi sa ya Anthony dia eba chan nti doctor ekenkan na enya Anthony dia ade na memfanya o studio ade na memfanya o studio ka kire wudi e wa ka kire me na duru ho na me de ye wa ankasa ade ya uni ya wonka de ene na kyesa wo ka wutimu ntini wo no ase de ma ko hwe se bana nyame de simi so toro me yensa me hunu sampa wuju hudi nti e bana na wuntumi ka de na je se wankasa no wunyu huni yesu wuju hudi abodi Gloria wuju hudi abodi de ba cho ma me jimi hudi nti e bana enye wo de abema mzai Gloria ebra Anthony say wo penal ni so wo yere be ba cho da bi era so em de ba cho wanka Gloria obua man ba cho wanka e da obeka chem so opem de wanka mimi bisa ansa kra na me dim hu muaye man na de chi ate ase ama obisa wan pa Anthony bi bisa no so obi ani obisa wo so wo yere o se ne pen obisa so wo yere ohwim ho de me ba cho afi no me se wa na obisa o mo ye se wo yere bet na me ni
Mimi bisa ka so wo yere. Wo so bisa wo se wo yere. Man pa cho kasa no otwa toro. E kire na me kra me bra. Na wo kwose ne pe. Wo ma mienu o. Enye so oni bakra. Eni pa me de to na nim na fe no ma mi hu se wa wo. Na wo yere wo se chenchena me kwaso a ne wa behwe mpara. Ma me pa cho. Me wale ye. Me wale me yere. Se ma fa ne chia. Me ntwa antro nkyere nipa no amakofa ne damfa me yere nsie. That from day one. Me nye bida. Etu ka kire ne so wo yere. Me ka kire ne se me wo yere. Eno so na se ono o ka se man kan jen so wo yere ko betina hansem a waka egu me so no ye bebrebe nti we die se ma wanka me na danfo no na ma mi hu yi se wa wo kra be 5 me so na me ko ni fie ho ansa wanfa man ko ni fie an ayi no ahase ye no we die me nyini se Anthony ka kire wanka ma me ko ni fie ho anumre no adwuma na me ye nti e na me ko hu se obi da ne dem ho me kwa na me hu nipa ne se wo ye oba na be ma enti akire na ofre mbie ma me ko na me ko hu se ye ne ba me hu no no ye be ma panyini kakra but se wo ka so wo yira me nimu da enti brebe na hu ne yo hwim ho na o mama me te na sabe na anyam me nyimu wie ye kra me akwa animu no nie sabe na wo yam me ba cha na me nyam ma me bi pama de wo hwim ho no me wo wie ye na ne wo mfi me no ne wo frɛ me bi sa me se wate se yesi me ni fosu na wo na ye no kresa na me kire ni musa ya ampa nti ono kwa na ye no wanwa na osise de ositie no we hu kwan ofa so de be pe me ohun se woni mete enti ma me na ka chem se na menimu se wa ye oba ayeforo na me se menim e na o se wa wale oba na ono kura wo ko obi se ono ka so ka kire me so wo yira mpa cha ono oboa ma me na e ho no me wo wie ya me pia abonte ohun no ono ka kire me se waye oba ayefro na ayefro no ko obi bet de oye ni ntwa yie nti set sa onhwe na wo metwa na ni mehwa akra ti me pa de so obie na no kan straight so wayera ka minni na chi evi se be ma me ne wo ye me de me hu se oba na emesise ya na oba na me ni bet oba no bo abo ayere ma so pass ma me pacho me ne me ba pe ni nkwan na wo ho no nti me ire be ba ho a wonti hobi oti ebe na ati baby mpacho se be ya be nya freedom oh de nyi sa ni ko wie no na o ka se ne yere ye move ba ayi na edan no a atem na enema nkoye nti mimi bebe si mi fie na edan no so muso nti na ye nkom na atem na ya wotele na mbapanyi no nti na ye 6 yesis na ye nkoden no no ko besi o muso ofie o on that side bushen no ko besi ho no nse mfantena ha no mfa prepare ne makakra te ntinyese bia o yiri ite ya anya ne ya oh ma ene ya ba ha no last time I think say 2 weeks na de chen na muzo de video picture send me was a one cache ti na me hu se na mete aha no se de city TV so no bitwa ye se na damfo bi no they said in fact na abome ti amament to me and I am friend no kula musa no bibia kopem se last week and I'm the koto me so fu bi ani said this a situation so on me yeren kasa mame ma me ni nyina ko so fu no hodum no na kasa tie ya o na chese na on take kra na on me pacho de Gloria case na woni me pacho de na den na ebobo ba no wankasa wa mo na mane ma na onze enema mu odin ma me no oboa me efiri se nkura na ewo ne ho no ema se de osiye nti no ema me nti pains no bebre enti me kokan we so kire no a ahwe odem ho ahi ma de ese so ye boa me no ahwe kura na wanye ena na me dwene ho se me twan mrepem mrepa ne de ese wonu se Gloria TV ni Akoma FM de anye mfitire ha ya you radio ni TV station akwa achiri nkrasi etu na wife hene no te boshe nkrasi etu kura nya wonu ahwe na boshe enti before obeba na wasa wo na mane ne wa wo chine tinase na wo chirechire mu chire na think say enka niema befa kakra dan say we no ebebo ni pusa man kure ne ede mame man kan kwa na ede mame we your friends say pacho Selena pacho
One no woman say 4 Emma 4 oba penyen say mba penyen one ne ba pedi me ne ba penyen oh 11 years na che say ne mamu ye den na oboa o nani ne nyina akra na oboa o kra ne hwem oh yes kama oma wuhunu wa ho kire no mpacho na ade na ho kire wo na wo say kwa akofo oba afoforo wo baabi ya wo no so be maniska wa bra ho kire wa wusu nim se wo yire wo no na support won kakra man no de no de mean to mean kire and the crow because what the adro na ye wana oh there be enti me fe adro nyame wo yire wo hia won fa ma what the mami wo ha adwene mpacho there be kra enti die na wo hia no wo ba ho a wo sali entumi fa ma wo tete na brabosa mpacho ya mi amisu ene akobasa enti esuba no bejai da be mejai da wo bua kra mejai da oh mejai Anthony Minyundi oh Jimmy D Jimmy D ose ho ono kro nyundi onyimi ni ono na asemonye ono na asemonye masep ono enju apa na che mpacho che bin wo ba ha wo kra no me pacho oni so ba no nyumre kasa Sally what's your friend Selina mpacho this is the first and I say wa friend chinti na wo ka bibi dia kulu no ana oh Debbie this is the first time be me bi bo na yira ba so Selina then wo your be mu a yes bi afache mami we dey you free with him na emom se se ye ni akase wo ho ma wo ye bibia bi ma afre ye we dey anya asam wo dey wo he Sally so hwe TV me number na egu TV no so no beti bi afre mi ye no yira ye wi anu afre me wo frɛ mi a se Anthony yire Sally na woni mi o ma se mate ma save wo number nti wo ye bibia no abomode afre be se program so be ne no mene no aji so okume mene no imagine Anthony wo dey ye hwe ni se Selina pana wo yonko bi frɛ wo no ka kyerɛ wo sɛ Anthony wo yere Selina me hu ne sɛ wo ne be ma how will you feel oh ma the medul matini ma bebre ase me nyi ni sɛ me bu ebefu unless ma confront no me kyerɛ sɛ wo hunu wo hunu sɛ wo akra wo hunu a like me ye nyina ye ni oh me aye no krepa wo yere no wo so waye no ho ade me pa chwa ma ye no ho exactly wo do no ti na akoye no ho ade oh yes sa pa enti Selina me fa sɛ wo de ye nyine sɛ Selina na ye ne waye yi a ka betu mi de ache no ma on do so de on to me nya de ma yi ono so ye ni party sɛ oh ya no credit ono so betu oh yes but ono de on to me question me say Selina na ye ne waye yi a oh nka mitumi de ache no amitumi de ache ya wo be do no te se de wo do no wa hunu se wo bi afa wo yere wanini mema mo twese kan na ye de ye mene ma ensi na enka wo betumi oti wa ka be kai ka wo be ka de bia wo ne wo ka be kai ye fa no kren kasa oh ene de no mema ene de no wo mo fa wo bi obi fo mo yere mebo a wo fa be ma yere no de asa aya de bom ade bom asu die enti ade bom asu die bible verse be mu bible verse be mu na wo say eyi marima asu die say eyi marima asu die say o mo yire fa wo machi a wo mo ntwese ka wo mo ntwetwio na emom no say marima mo ha adwene o obroni bra na me pompa ye say obroni nwie na doctor ba na me ka say me duadua mas ma ka che Selina say me number de go Sally oba Sally fa bibia ni afre me na me free na ekwe me kopam me so akọ hata me so ya yam ogu na duane me so hye ya obroni bible verse be na wo say me ma so eye me wanwa wo kana me bisa Ishmael se bia Ishmael ni ma nko won kan kire se quotation be na kire se wo be ma